Yabona-ke bafowethu into eba yimbi ngalento yama-restaurant. Uthi mawusuyikhuluma into yama-restaurant awadayisa ukudla, ebese ufana nomuntu wena ongenabo ubuntu. Ufane nomuntu wena ongasakwazi uku-understand ukuthi bayawudinga umsebenzi wabo. Ufane nomuntu wena osenonya. Ufane nomuntu wena osubaxoshisa emsebenzini. Yabo, ufane nomuntu ongasabacabangeli nje at all. Uyasitolo uyothenga ukudla ngemali yakho ngoba ukudinga, ngoba inhliziyo ikufuna, ngoba inhliziyo ikhalela. Afike umuntu ethi ukudayisela ukudla okuyimenu yabo, okuyiba abaza leyo menu, okuyiba bathi bayayenza leyo nto, bese ifika leyo nto iba yinto ongathi mawuthi ngisho uyinika inja ingayidli. Angikhulumi ngomuntu, ngikhuluma ngenja, into ongathi mawuyinika inja ingayidli inja, ngikhuluma ngenja. Ebese njengamanje nje ngisendlini, uzobe sengibuza ukuthi kodwa mfethu ubungayibuyisi ngani, ngihambe ngani ngalesikhathi. Khona lo petrol uchaja kubala o petrol uthi mina sekufanele ngijike ngibuyele back ngihambise emuva lento othi wena ungenzele yona ukudla. Bafethu, yabona imali asiyifebi. Imali masuke siyothenga ukudla, ngabe sithenga KFC, ngabe sithenga Nando's, ngabe sithenga Chicken Licken, ngabe sithenga ipizza, usuke uthenga ngemali oyisebenza kanzima. Abamusa labantu bama-restaurant ukuxhaphazana nokujwayelana kabi. Abamuse nje ukujwayelana kabi. Uma ngabe wena wazi ukuthi usuke usujaha ukumuka, vala ngo-6 ukuze umuke kahle. Musa ukuthi eDebonairs uvala ngo-7:30 noma uvala ngo-8 ngoba usufuna ukuthi bese mase sifika mhlawumbe ngo-7:30 bese nenza lamasimba nje nivele niwenza. Doti imuni nje lo. Nawo lo doti abawenza eDebonairs eMatopi bathi pizza nayo lento le nansi. Ngiyithenge nje manje ntambama bese kushaya ngisho 7. Nayi lento abayibiza ngepizza nayi. Angazi ukuthi yini lento, mina ngazi ukuthi bona mungathi abadle lento bengayidla yini. Ukhipha imali uthengile. Nakuqala lento kade yenzekile koMdebonairs ngathi mina kunokuthi nisenzele lamasimba enja lawa. Yekani ukudayisa ipizza. Sasi Debonairs pizza kunokuthi nenzele ingquza le ngoba ingquza le into eseniyenza le ingquza lento le akuyona ipizza le, amasimba nje lawo. Ongazi amasimba futhi ongathi mawuthi awadliwe ubani wadle waqale ngaphi. Kwamina ngithi ngiyayidla idleke lento. Njengamase fanele ngiqale phansi ngizama ukwenza ukudla ngoba kuyilesikhathi. Ngithenga ipizza ngoba ngithi ngizofike ngiyidle. Yini lento le? Yini le? Doti imuni lo. Le mali ngicabanga ukuthi siyayifeba le mali esithenga ngayo ipizza thina. Doti imuni lento le. Doti imuni yini nje lento le? Yini le? Urabishwani lo. Bona bengayidla lento le abayenzela lento le bengayidla nje lento abayenzela le. Bengayidla nje lento le. Bengayidla nje lento yini lento nje yini uyichaza uyibize ngani lento le ingqondo uflower wani lo yini yona le. Ayiniyajwayelana kabi kodwa ayiniyajwayelana kabi. Maningafuni ukwenza ipizza abafethu yekani. Hayi le ngquza enisenzela yona kadoti lento le. Maningafuni yekani kunalamasimba lawo enivele nithi nisenzela ukudla nisenzela wona lawo. Bese kuthiwa sithule singakhulumi. So hlala nyanzi singakhulumi ngoba imali sithenga ngayo la. U100 wamonke lengithenga ngawo la. Umuntu ezokwenza lamasimba enja lawo etwenza ipizza lento yini nje lento le. Amadoda eneintombi zeni nizenzela lamasimba lawo enisenzela wona sonke noma nixhaphaza thina. So yabona.